ke step ke berkemen bat ke besuk ipi baro kini ke degedo dashin Meghalaya bagi pediang snow pai pi shi Khubor step shabain pai Khubor ki berpenyang inya page fai kini kimat berkongsan. Wan pai biang ke Shong Shingan hanong ba Shillong kintat ya ke jing pan jing bet ke KSU wan pinlong ya ke jing ki Shong ke lan mengor pada pin klan ru ya ke jing apahara ong u deputy commissioner. Lazdang biang ya ke jing pin poi umpenyang ha Meghalaya pinti kena ya ke jing yat biang ikali klam jing syap pintut bat pediang iki nong wan jungok kai syaka jela ong u deputy commissioner ke Ribhoy. Wan pai ke suk kesan ke nong ba Shillong hakini ki armiat baladep pin klan ki bor pahara shwa ke jing chong ke lan mengor ke KSU ong u SP ke East Khasi Hills. Pediang ki Menteri Kam Yelekai jang ke BRICS ya ke Joint Declaration khot ban pin klan ya ke jeng Trailang haki Kam Yelekai. Bat pinliem ke East Bengal ya ke Mohan Bagan dasau la iwei bandra ya ke nam la du ha ke Duran Cup basis pat lapisan ya ringkat ha ke jing job bahaduk ka New Scene. Minta nginya pai shwa shaki Khubor na keleng ke jela. U Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District, U Abhilash Baranwal, U Laong Bakabor Penyat District, Kalakintaj ya ke jing panjing bet ke KSU, ban pinlong ke jing ki da ke basyong ke lan mengor minta kesngi, namar ke jing ja ke belajar hanong ba Shillong, haka kat kendai terik unailar, haka jing yat rali asyaka jong ke KSU. Ulo ongru wala pin klan shushu iki bor pahara hakeleng ki benta kanong ba da ka bawan ra shushu iki kinhun pahara kenang man pinti kena ya ke jing shngan bat ke jing da ya ki nong shong shnong. U Deputy Commissioner ulo ongru ba ke jing long jing man minta kalawan biang sya ke jing shngan ku bajulong baro shkat tu baru la pinti kena ba ki nong jongok kai ki la ban wan jongok ya ke Shillong da ke jing pin khre iki la jing da ki ba biang ban pinti kena ya ke jing shong shngan jing ki nong shong shnong bat ki nong wan jongok kai. So we have basically expressed regret to the organization that we won't be able to give them the permission to have a sit-in demonstration on 24th. We are going to make sure that, and since the assembly is also starting, High Court also has a hearing on the same matter, we are committed to ensure that the law and order of the city is not disturbed. So as you have rightly mentioned, that a lot of patrolling is going on, and in my previous press brief also I mentioned that 5 companies of CAPF were called. And the overall commitment of district administration is to ensure and give a feel of safety and security to all citizens of and residents of Shillong and East Khasi Hills. So that's why you see all this patrolling and the considerably larger presence of security deployment across the city, and we'll continue to do that until the time that the citizens of Shillong feel safe and secure. We have multiple such messages from across the country that wherein they are saying that don't go to Shillong and all. The only message that I have given them is that please come to Shillong. It's entirely safe. Don't judge a city because of one isolated incident. The people of East Khasi Hills and Shillong welcome them with open arms. We are here from the district administration to ensure their safety and security. Tourism department has also given a dedicated helpline number for all the tourists, and we are always there for whatever assistance. U Deputy Commissioner ke Ribhoy District, U Abhishek Saini, U Laong ba ke jing pinpoy ke umpenyang ha Meghalaya, kelas dang biang hadian ke jing tuklar jong ke Bor Sinchar District, halor ke jing bintip bala khanglat ya ke jing pinpoy umpenyang sya ke jela. U Laong ru ba ke Bor Sinchar District, kela long ka bala pin khre ban ai jing ya dai ki trop kit umpenyang la da don kam. Kenang ban pinti kena ba ke jing yai ba ke jing pinpoy umpenyang kan long ka ba klem jing thut. U Deputy Commissioner Ulo Ongru bala pinlong ke jing kren bagi kinhun nong nyak kali na Meghalaya bat Assam, hakaba baro arliang
Atali kikin huon kila minjur banom doncho kajing hang linti ba kajing ya yikali kan beteng wiang kumba julong. Ulo ongru ba kinongwan jungok kai na Assam kila banwan cha Meghalaya. Bat kumjuru kibriyo na Meghalaya kila banet cha Assam klem kano kajing tieng. So the loading has started, I have been told, but still some of them, because of the fear and the messages going, they were not able to pass. We are providing police escort also, but like I told you now that since there will be a free flow, there will be no stoppage of any fuel trucks, whether it is the POL, LPG or other essential supplies, as well as private vehicles. So the situation is completely under control. However, there were certain associations of Meghalaya, mainly the All Khasi Meghalaya Tourism Taxi Association, who were there gathered at the Umiam area, and they had certain demands. And today we had a meeting with Honorable Deputy CM with all the associations, myself, SP, and from Shillong also. And a very fruitful and positive meeting has come up, and they have agreed to disperse from there, and no longer there will be any kind of blockade. As we know already, Assam side blockade has been removed from Jorabad, and now from Umiam area also the Meghalaya associations will be removing the their blockade, and there is a free flow of movement. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek's aim ula ong ba kanong ba Shillong kalalong ka ba jai hakini ki armiet bala dep hakaba kanong ba kelas dangwan pai biang syakajing shingain bat kesukasan ula ong ba ki pulit bat ki bor pahara gila dan haki benta ba pher jong kanong ba kat ba ya ki jing pahara min miet ru la pin klan shu habai dei ba ka jing panjing bit ka ki SU ban pinlong ya ka jing shong kelan mengor Jingsham kelai mengor, USP ula ong bagi pulit kin shim ya kasin jam ke badan kam, ban khanglat ya kinu ki jingja ki basniu, ban pinti kena pakasuk kasan kam day ban shakta, habaro ke wei kanong ba. Since the 2 nights we haven't had any incident, no arson, and I feel it's limping back to normalcy. We've had a couple of exercises. Patrolling has been intensified, especially at night. We've got extra force which actually has been dominating the place. The RAF has made about 2 road marches and all that all around to reinforce the confidence of the people and to ensure that there's safety and security of all the citizens of Shillong. So our endeavour is actually to ensure that people feel confident to actually move anywhere and bring about peace and law and order. Well, the district administration has not given permission, and but however, the place has been there's been force which has been deployed in that area, and also because the assembly is starting tomorrow, so there's force all over the place. We will ensure that there's no untoward incident and that law and order is. Mentangin niya pai sa Shaki Khubor nakathan chite la mingi. Kajing shlei ba kajing tuit ba klem sange jong ko lala ban saki hagi benta ba pher jong kanong ba Agartala hadin kajing wan jong uslap ubajur. Kabor penyai subdivision ki bor pulit ka kinhun NDRF bat ke SDRF kila pinlong ye kajing ai jing arab ban pilat im ye kibriyo ki basyakta hakani kajing ja. Inspector ke NDRF Ajit Kumar ula ong ba arpusan ngut kibriyo kinthop kawe kalong kami ka ba armed la yo ban pilat im wala pinkin riano iki syakajaka basngan. DDM में वेस्ट की तरफ से जो है शाम को 7 बजे रिक्वेजेशन मिला कि बारिश अधिक होने के कारण जो वेस्ट त्रिपुरा का सिटी का इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो हमें सूचना मिलते ही हमारे कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद जो है हम लोग घटनास्थल की ओर 7:15 से निकल गए। उसके बाद जो है 8:24 पर घटनास्थल पर पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने 8:40 पर ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल 25 जो है रेस्क्यू किए हैं, उनको सेफ जगह पर उनको पहुंचा है, जिसमें कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। साथ ही साथ जो है अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रोड क्लियरेंस चल रहा है। बारिश अधिक होने के कारण जो है पेड़ गिर गया है, जिसके कारण जो है ये हाईवे जो है प्रभावित हो चुका है। जिसके बाद जो है हमें दूसरा टास्क मिला DDMA की तरफ से कि इस रोड क्लियरेंस को करना है,
इसी दौरान जो है हमारी टीम यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँची है और जो हमें सिखलाई मिला है उसके तरीके से हम अपने इस रोड क्लियरेंस को कार्य कर रहे हैं। हमारे टीम में टोटल जो है हमारी टोटल 47 की नफरी होती है, तो 30 है। तो अभी जो है हम लोग पूरी फुल इक्विपमेंट जो भी है FWR हो, CSSR हो, MFR हो। Kipulit ke kachar kila kurup haduk saupo hajatli ki dawai kuli yaba ki basong dor kumba praklor tingka hakwe ke jingkin rajang ki ha sapta gram dholai. Lalap yakini ki drog na kwe ke skuti bala kem ya anut ki brio ki badan kti. Kipulit kila yok kurup ru ya ki kwai bawandra na Burma hakapor ba kidang pinlong ya ke jingkin ra. Mintang inya pai shagi Khubor na kari. Menteri Ketenat Yadari ke Sorkar Pedeng, Rajnath Singh, ulayaro eka jingpile ki santali ki projek shipai ki bahe ha West Bengal, da ka baong bakini ki senjam ki pin I eka jingkiu state jang ka jingwanra eka baiting ka pisa, bat kai roy ka par ha ka jela. Habakren ha ka jingelang pin kre ban sedang eka projek jang ka Garden Reach Shipbuilders and Engineers ha Kolkata, using ulaong bakini ki projek ki pin I bagi policy ki basai, kajing temu ke bas camp kajing shanya jengki nong bay pisa kila ban pin kiu state ya karoy kapar ula batai bakini ki jing pin lut pisa ki bathemai ki long ka dak jong ka Bengal ka badang kella ka bawanra ikila themai ka jing roy hagi kam kharkhana bat karoy kapar ha ka jila ha baro ki liang. यह बंगाल की धरती पर डिफेंस के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महत्व केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनकी लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं, यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, फिर यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण है कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नियत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योग Kajingelang ki menteri ki kamele kai jeng kiri ki badan ha kinhun BRICS kalapoi syakabakut no ha Visakhapatnam ke jela Andhra Pradesh da ka badiang ke joint declaration hadim bala yo ya ke jing menjer lang na barok ki dukhot ba mikmat ya kiri ba pher badan ha kane ke kinhun ha kane ke joint declaration na pin scam biang ya ke jingkut jingmut jeng kiri ha pok ke kinhun BRICS ban pin klan ya ke jing trailang ha ki kamele kai ling ba ke jing kren ya phliu jingmut ke jing ya burom ba mar keliang bar ke jing Benta lang klem dan nyu Shillong. Menteri Ketenat Elekai jangka Sorkar Pedeng u Dr. Mansuk Mandavia. Ula kintu ban pin klan shushu ya ke jing trailang hagi kami Elekai hapok ke BRICS da ka baterwa ya ke jing pin klan shushu ya ke athlete and coach exchanges ba ke jing trailang ha ka science ba ke technology jangi kami Elekai. And our para-athletes are performing very well on the international stage. Excellencies assure you of not just world-class sporting facilities, but a sporting for building a sustainable sporting ecosystem in the next 5 years. This involves a holistic 360-degree strategy for developing India. We are expanding grassroots participation, making fitness and lifestyle, identifying talent and creating structured pathways towards
Ke Delhi Police Crime Branch kalapin prai ke kinhun le no khai drug ne narco terror ka balakin no baka donjing day bat unong shunri balapin ithu u Arshdeep Singh u balatibru kumu Arsh Dala ki pulit ki lakam ya saungut ki bre bat ki layok kurup hado sun point away lai pra kilo u opium ka jing tokit kalapin pau ka jing trailang ha ka bay day baka ne bat balalap sai baka don ka jing siu da ki drug panyo ikitiar siat Kani ka kinhun ka bala trikam ha Punjab, Haryana, Rajasthan, bat kinong penyat ki badon Chabari. Lakin no baka pisa ka bawan na ka jingdi ki drog, la pindon kam ban baiting ka ye ki kam pintrium. Mintangi ye pai ki Khubor na ka perthei. Kajing tua ki nyut ka belajar ka wei na ki jaka pinlang nyut hanong ba ko nakri jongkari gini klasim ye kajing im kumbalai phongut ki breu bat ki ba min saupat ki don hadu arpu armut kani ka ja hadien kajing hap slap ka bajur hakani kajing ja ki don ki ka to ka ni ki yeng ki bala sha pin julor ki ba don hadar el salam ka badai ka jaka pinlang nyut ha ka ba ki nong irap an pelat im ye ki ba sha khata na kani kajing ja bat banwat ye ki breu ki badang sha ban hapo ki kinro ba ki benta jang ki jing julor kadang nya cha chat ka sarkar kala da pin bina ban khangi kani ka jaka bu nyut ha ka bas dang jang kani ka tayo namar ka jing ma ka bala ban mi ha ka por liur bather uslap Mentang ye pai segi Khubor ye lek kai. Ka East Bengal Football Club kalara ye ka nam ladu ha ka Duran Cup ka basis pa lai pusan hadien bakala job ye ka kinhun ka bayele ye kun persha ka Mohan Bagan Super Giant the saw la iwe ha ka je kun final ka balalong ha Salt Lake Stadium Kolkata ha ka sni ublai da kani ka jing job ka East Bengal kala yora ye ka nam ladu ha ka Duran Cup da khanyo sien bat kala yaring kat bat ka Mohan Bagan ka bara khanyo sien hi ha ka history jang ka limpung ye lek kai football ka barim tam hadoba Asia habakran hadien bakut ka jing lek kai u president ka AIFF u Kalyan Chaubi ula ong ba ka jing lek kai kala long ka basai so da ka bakdo ba kumba hendrio pho hajan ngut ki pat ba kila one pet ye ka jing kun final ula ai khubleiru ye ka East Bengal halor ka jing job jangka ula khot ye ki pat ba ban yishim benta kham shut ham shu shu ban krishan ye का jing lek kai football देखिए मैं कहूँगा ये डुरान के लिए बहुत ही सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट रहा और जिस तरह से आज लगभग 60,000 लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए एक एक्साइटिंग मैच देखा गया है 4-1 रिजल्ट हुआ है और मैं समझता हूँ कि 22 साल के बाद ईस्ट बंगाल ने डुरान कप जीता और अभी हाल में उन्होंने ISL भी जीते थे इसी वर्ष मैं समझता हूँ कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल टीम काफ़ी बैलेंस तरीके से खेल रहे हैं और उनके खिलाड़ी और समर्थकों के लिए मेरी शुभकामनाएं और उनकी प्रोत्साहन बना रहे देखिए बारिश में ऐसे भी खेलने में थोड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें वेदर अच्छा रहता है और बॉल की पेस भी बढ़ जाती है क्योंकि मैदान भीगे होने से सभी चीज़ का लाभ उठाया गया और ईस्ट बंगाल आज जो है अर्ली 3 गोल मिलने के कारण वो टेक्निकली सुपीरियर हो गए थे और मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल फैन के लिए इससे खुशी की बड़ी बात नहीं हो सकती Kinong ye lek kai badminton ka India ka Trisa Jolie bat ka Gayatri Gopichan kila thai ka history da ka balong kinong ye lek kai kinthei baning kong kari ban yo ye ka medal ha ka women's doubles world championships hadien kha Sun Snam kani ka kinhon ye lek kai ki arngut ki dan ha ka dan balai pakhandai ka pinlong kum ka kinhon ka wadan ye ka kerdan ka bahatrai bha na do basdang khen ye ka kerdan jangki hau a hajar khat khandai henry kila la pat bandra sendan ye ka nam la do ka bala pinningo ye ki babun ha ka jo ka por us secretary general ka badminton association of India us Sanjay Mishra ula yaro ye ka jing le kai bha jong ka India da ka ba ong ba ka jing la jong ki ban ye le kai bha kala palat ye ki jing khmi lenti bola pin pau ru ba India ki bon ki badan sab ha ka jing le kai badminton देखिए जितनी हमने मेहनत किया था जितनी हमारी टीम ने मेहनत किया था जितना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने SI ने मेहनत किया था लास्ट 6 मंथ्स में तो हम ये कॉन्फिडेंट तो थे कि ये अच्छा होगा लेकिन
ये इतना अच्छा होगा शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और इसके लिए इवन BWF सेक्रेटरी थॉमस लुंड का एक जस्ट वन वर्ड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ये उनका कहना था कि जब मैं इधर इंडिया के लिए मैं फ़्लाइट में बैठा था तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, बट ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। नॉट ओनली प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, जो भी कोचेस थे, टीम सपोर्ट स्टाफ थे या ऑफिशियल थे या रेफरीज थे, मेरे को नहीं लगता कि शायद इसमें इस टूर्नामेंट में कुछ भी नेगेटिविटी आई। और BWF का ये कहना था कि आपने एक लेवल पे इसको ले आया, जो नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेगा उसके लिए ये एक आई मीन उसको मुश्किल होगा कि ये लेवल मेंटेन करने के लिए। Te minta pat ngnyepet ya kejing long jing man ka sun beneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura kejing shit jing kriat ka bekiu ka long lai pu a degree Celsius bat ka bahyar ka long arpu saw degree Celsius. Kejing skam ka hau minta ka sni ka long hinyo pu pra na ka shispa. Haba pai pat chanong ba Shillong, kajing shit jing kriat ka bekiu ka long arpunyo degree Celsius, bat ka bahyar ka long kat khandai degree Celsius. Kajing skam ka hau minta ka sni ka long prapunyo na ka shispa. Kajing hap slap ka long iway millimeter. Kat bah jawai pat kajing shit jing kriat ka bekiu ka long arpunyo degree Celsius, bat ka bahyar ka long kat khandai degree Celsius. Kajing skam ka hau minta ka sni ka long hinyo pu a na ka shispa. Kajing hap slap ka long pra point san millimeters. Kandan kajing hap slap ka ba malumala haki babun ki jaka hatura Shillong bat jawai. Shaban poi shaka bukut jong ka thup Khubor ngi nyepet biang se sien ni kimat ba kongsan. Wan pai biang ka shong shngai hanong ba Shillong kintat ya kajing pan jing bet ka KSU ban penlong ya kajing ki shong kelan ngor bala pin klein ru ya kajing apa hara ong u deputy commissioner. Lazdang biang ya kajing pinpoi penyang ha Meghalaya. Pinti kenai kajing ya biang ki kali kem jing syak pin thut bat pediang ki nong wan jungok kai syak ka jela ong u deputy commissioner ke Ribhoi. Wan pai ka suk ka sign ga nong ba Shillong hakini ki armiet bala dep pin klani ki bor pahara hashwa ka jing shong ka lan mengor ka KSU. Ong USP ke East Khasi Hills. Pediang ki menteri ka milek kai jong ka BRICS ya ka joint declaration khot ban pin khlan ya ka jinya trailang hagi kam ya lek kai. Bat pindiam ke East Bengal ya ke Mohan Bagan da saw la iway bandra ya ke nam la do ha ke Duran Cup basis pa lai pesan ya ringkat ha ke jingjob bahadu ka New Sin. Te parlok katung ilapoi syaka bekut jang ka thup Khubor jingi minta ke step hadu pengindai syambiang bat pi shibit janmit kublai pi barok.